byo kwera kadumujeyo mujeyo wa Ceyamaani kirungi kadiri afeereire aha myaka 47 y'obukuru kandi afiire n'omukumi we Bosco Otimu ow'emyaka 25. Butandu eje biro muri Katero mu kyaro kya Mataji omutawona kanso ya Bukomero mu district ya Kiboga aha ruguto nyigendo rwa Kampala kuza Hoima kandi bireho shahina z'ekiro. Motoka y'ikirungi abirarumu ekika kya Prado etomerine buso bwa Ntama na fuso fighter namba UBB 059 zedebire neruka Kampala erukuza Kiboga eyekorira matafari. Emotoka ebegegwire hagati nebegegiteire terangane head to head because terangane kuba giteija terangane negeza rwa harugudo ero omutwe gwa fuzo gutunuli ekisaka then omutwe gwa Ceyamaani zekwasire amona akaho nyine habuso maiso aho nezegeze kwatire. Okurugerera hari polisi ya Kiboga umuvugi wa fuso ejatakamanyirwe mazina acesherekere na hati kandi abire nahunge kina aha ruguto rwa Mataji nukwe kutomera na buso bwa Ntama n'emotoka ya Ceyamaani kadiri abaire mental weight kandi abaire senior politician akatubaza mu bembezi kandi no kwijja mu bembezi ko Simba namweka kutoga bintu bingi na mbere ali politics etukize so na wekyo tusasire muno turohana bakansalas abamu na bakansalas aba Hoima district kandi tukunira kansalas abandi abembeza abandi kwija kuri ranti abaije kweteraniza hamwe na family kakoraho nawe was kali executive chairperson tabukize nawe watu womezi ya station na kinyonta kuneke nawe nka DHO korona kurungi korona ngambya polipo akansima kandi akansapotinga kandi whatever you got kagenda ngamba nyowe kadiri ndi executive they are my mentors no mentoring how to be a good leader. Omuhwezi wa Ceyamaani wa district ya Hoima Benson Chike nagirango mukama we abire nazo mu nkiko Kampala. Tubayire ntukoragana nawo kurungi kuroranti twatwara district yaitu omumaiso. Kino kibayiro gakiro kyaijo wabayirege na genda Kampala yebuga wenka kiro kinabayira ina meetings nyingi na abakuru abakwakana mu government byona nalinga kuroranti haye kirungi hawa district ya Hoima so yachwa mukuru batawire bwekiro asobole kufuna obwire bukumara kwetekaniza meetings nyingi zabayira ina kiro kino kadiri naza kwijukwa habwo kurwanisa obushuma bw'amatako mu district ya Hoima kandi aho yafera yabariyo mu rutaro rwo kureba ngo abantu tubabingwa okusanga ngo kuno bagambe bamaze ba investigating bataka kuwasira abantu oja kura ngora rabireyo abakuwasire abasibire mu police yanka ya district endi so that is the biggest problem ngo office ya regional police commander no office ya district police commanders okuba batayina nyikirizanga batakwataka. It's a very big challenge kandi tinja kutina kibaza nja kukibaza eiza bacyusemu eiza bahindulemu eiza bo benyine babatwara. Kadiri yabaryo mu nkiro ya kabiri kandi akatandika by'obutegeki mu mwaka gwa 2021 beto kwihobwa twire naherezo mu office z'ebyobutegeki zitari zimwe na zimwe okusinka 2016 omunyamakuru witu yashiko mu maka go mugenzi kadiri agarukushangwa buswekera niko kushanga bari kutebekanise byo kuzika gasha kwanwaga ba Ambrose Katoto.